jedini suvisli model za problem u Izraelu i Palestini je model dvije države. Kad me pitaju kad će napokon biti mir, moj odgovor je nikad, kolege. Nikad. Zašto? Pa pogledajte političare u Izraelu, pogledajte u Palestini. Tko dominira u Palestini? Dominira stranka Hamas, koja je radikalna, ne priznaje Izrael i želi da nestane taj izraelski narod. A tko dominira u izraelskoj politici? Tko čini sadašnju vladu Netanjahua? Isto radikali koji ne žele palestinsku državu, žele da nestane taj tamo narod. Hamas upadne u kibuce, ubije ljude, odvede taoce. S druge strane, izraelska vojska bombardira civilnu infrastrukturu i tako već 80 godina. Previše je tu mržnje da bi se to tek tako riješilo. Možemo se ili nadati da će u svete zemlji intervenirati dragi Bog, pa da će prosvjetljati pamet i omekšati srca tim ljudima da shvate da moraju zajednički živjeti, ili da će intervenirati velike svjetske sile i prisiliti ih ili uvjeriti da žive jedni s drugima.